Hello and welcome to the site view on Asake Online. My name is Leslie Moy. Today's program, we touch on a very sensitive issue when it comes to Zimbabwe, the issue of drugs abuse. It's really something that is prevalent in our communities. A lot of initiatives have been done by citizens as well as by government to try and eradicate this scourge that has affected a lot of our young people. And there is an organization here in Bulawayo, in Ngeta suburb, that is really trying their best to curb this spread and the scourge of drug and substance abuse. Today we are talking to members of Arise Zimbabwe organization, which is based here in Ngeta, just to find out what they are doing, the type of work that they're doing, how they are trying to combat drug and substance abuse in the community. I'm joined by Mr. Martin Machahanyana Nyati, who's the founder of Arise Zimbabwe organization, as well as Mr. Claudius Moyo, who's also a member of the organization. Thank you so much for taking time to speak to us this morning. Maybe ngizaqala ngani Baba Nyati, si kuyini okwalifuqa ukuthi mhlawumbe lisungule inhlanganiso ye-Arise Zimbabwe organization? Engathi kwamfuqa sibili kubona abantu abethu bevukela emagross ukuthi bengisemsebenzini mina the past 42 years, so bengumuntu ovukela ngapha emsebenzini, but this year 2025 bengivuka ngekhaya ngisenza nje ama household duties, ngisenza ngahasla around, but to my surprise ngabona ukuthi abantu abethu bavukela emagross and babe benatha. And that touched me so much. Ukuthi abantwana abasakhulayo abafanele ukuthi ngabavukela emsebenzini, ngabavukela mhlawumbe emasimini ukuyancedisa ogogo labokhulu, bavukela emagrosa kumbe ngabavukela ukwenza eminye imisebenzi ngekhaya ukuthi bafuye inkukhu kumbe benze gardening, but bavukela kuyanatha. And surprisingly you find ukuthi by 9-10 babe sebedakiwe. And bengizibuza ngixoxa labanye abadala ukuthi kambe lolo lutsha esilubonayo azaba ngoba bana, yikho kunye kwizinto kwamfuqa ukuthi i-future abanye esizaba labo, ngwabazali abanjani esizaba labo kusasa. Kwangithatha so much. I remember one time kulomuntu umakhelwane, taka makhelwane sibili wachawa imoto, uthi vele wayengakwazi ukuthi wayezimo kabantu, ngokuthi wayedaki wakwazi esephaphama esibhedlela, but uNkulunkulu wafaka isandla khathi siyahamba. And that young man is saying he is prepared ukuthi sihambe sonke in this organization, ukuthi la ahambe enika ama testimonies ukuthi isinto inyamazana leyi ukuthi ama drugs yabulala. Cela umunye wami la. Okay, maybe let's, before Mr. Moyo comes in, maybe let's talk about the mission, what you set out to achieve as an organization. Yeah. Our mission, we exist to provide quality and reliable information to Ngeta community, Bulawayo, Zimbabwe youth on drugs and substance abuse, encouraging resistance to drugs and substance abuse to our youth in Zimbabwe. That is our mission basically. And our vision, we strive relentlessly for a drug-free Ngeta, Bulawayo, Zimbabwe. And our values as an organization, that's teamwork, together with the community. Our main area of focus is, if possible, eliminating drugs and substance abuse. That is 1. 2, accountability, transparency, and promote a healthy lifestyle within our youth. Yeah, maybe I can ask Mr. Moyo ukuthi, okay, having heard this vision, what pushed you to be part of Arise Zimbabwe? What pushed me to be part of the organization, like I can give you an example.
but like ama-peers ami angithi thina we are in between i-age lena yokuthi siyakhe sibuild i-future, sibuild sibe labantwana, sibe nemuzi. Because people, they are losing it. Some people kuyaba affecta khona ukhana cause kulama effects ama-drugs angithi. So thina njengabantu silothando about our community. So njengoba umdala wayethilo, I decided to join them so that we can help abantu laba ukuthi benjani besuke entweni le ngoba iyababulala empilweni yabo via mentally angithi physically iyababulala. So ngesingami mina ngathi ukuthi since ngiwumuntu o part of i-health angithi umuntu osebenzela i-health ama-effects amaningi yawazi, izizathu eziningi ngiyazazi. So angifuni ukuthi ngibone umphakathi isizwe sakithi sitshona siwela phansi. Ongangokuthi abantu abaphakame bazibuthe baziqoqe. Whatever ama-consequences owafaceayo empilweni ngaze kube nzima kangakanani, there must be something that we are doing to fight against those things angithi. Akumelanga ube ngumuntu okhipha i-stress lesana ngani ama-drugs. Because ama-drugs ekugcineni kuyakulahlela phansi, ugcina nje ungasela nto suyinto nje angithi. Ugcine sokuvaleka ama-opportunities ngoba iningi lethu njengoba umdala ubeke watsho bafundile abantwana abaphandle balama-degree, abanye balama-masters. Kuningi nje abakwenzileyo empilweni yabo. So ungangokuthi ubone ukuthi amaphepha lawana kufana nokuthi sengena ku-train sebawalahlile, balahle ithemba. So engikufunayo mina ukuthi beyintsha eZimbabwe, beyi-future eZimbabwe, ikusasa lethu, our future leaders and everything, ngatsho nje etc. Bezama ukuphakama bephume entweni le. I know it's challenging ungangena because into lani addiction. Ungangena is challenging, it takes some time. Angithi. So ekungeneni kwami okunye futhi ngathi mina umuntu olenhliziyo, umuntu olozwele. And I'm not judgmental emntwini ukuthi umuntu utsoza. So I try to help entweni ezinjalo. And then another thing, mina nje ngiyaphakama ngithi mina lami ngike ngaba ngumuntu, but I wasn't on drugs and I was drinking alcohol a lot. Ngizitshela ukuthi I'm removing the stress, but no, that is not the solution. Ngoba kusasa ngokhalayo at the end of the day. So i-experience yakhona isuka ibe khona. So ngifisa ukuthi ulutsha lalaba abasakhulayo bephakame belwe nale ama-issues whatsoever issues abawafaceayo kwezindawo ngezindawo kanjani abakuzo, sibaphathise lathi. So ngesingami ngiyafisa ukuthi kube khona futhi abanye abantu i-Arise Zimbabwe njengoba yafonywa leyo group, abantu bejoyine bebe khona, kube khona labantu abalesandla ekuncediseni siqhubeke siya phambili. Okay. So what type of drugs are we talking about that akhona lapha ke? Normally lapha eZimbabwe lapha ama-drugs esilawo common ama-drugs, I think there are about 6 or 7. Actually kule kakhulu we have got i-marijuana abayibiza ngokuthi yimbanje. We have got i-codeine angithi. We have got i-cocaine. Then we have got what do we call this? I-spirit cane. Spirit cane abayibiza ngokuthi yinjenge. Then we have got i-crystal meth. And then we have got what do you call this? Ngibalekela njengoba ama-drugs we have got i-glue. I-glue normally siyithola most kakhulu communities la aba-low privileges. For example, ngafaka i-example indawo njafana uMakhokoba and stuff. It's very cheap to find i-glue angithi. So lawa ma-drugs ekusebenzeni kwawo awafanani, but I will just try to summarize ngama-drugs lawa ama-effects awo.
ukuthi ayenzani ekucineni emuntwini. Into leyi nxa ngabe usayiqalisa uyizwa ukuthi engathi isasemnandi. Angithi so uyizwa isasemnandi into leyana, and then you continue uyithatha. So usuyithatha susiya ku-addiction yakhona susiba addicted. Ungaba addicted entweni leyana izasuke ikugolise. Wonke la ma-drugs alawo akwanisa ukwenza maybe ama-stomach cramps, ale memory loss, into ezinjalo ngithi. And then aya-lead to ama-strokes and depression, all those things. Some other people, they lead to ukuba bebe violent, entweni ezinjalo ngithi. And then other people, they lead to ukuthi begcine sebesiba ngamasela ngoba bengasa-afford ukuthi benjani bethenge into leziyana, gcine sebedelela utshontshe endlini kumbe utshontsha komakhelwane. Yizo izinto ezihlukumeza intsha. And then nokunye futhi usuke bebengamavila. Yonke into isinormal elifeni yakho bayibiza ukuthi yikustika. Angazi singayibeka njani, kuthiwa yikustika. Uthole umuntu wakhona engu-stand still, angithi akasafuni ukwenza lutho, uyahlala so mhlambe ngo-8 AM azayethuka sokungu-5 PM. Umuntu uhambe waya emsebenzini ekuseni uyamthola ekhehlezi endaweni yalana, yazwisisa, because iyabulala into leyana kakhulu. Because I've seen a lot of people, mina Empilo Central Hospital, entweni eziningi abantu abafeyisana lento zonalezi. Nami I've tried to manage ukusiza abanye ngeke ubakwanise konke bengumhlaba. So but isifiso sami ngesingami ngifisa ukuthi ngiqhubeke ngisiya phambili ilokho ngisiza under e-health. Okay. So I'm looking forward to ukuthi mangabe kukhona abantu abalesifiso abafisa labaphandle lapha abafisa ukujoina this organization Arise Zimbabwe. It's still a new organization. They can come and join us. And then okunye mfisa ukuthi nxa abantu besijoina like next year abantu be run a certain courses, especially on counseling. Angithi ufundise umuntu ngento oyaziyo, like I understand ukuthi ngizama ukuthi Yeah. mfisa ukuthi into le ikhule iye phambili iqine. So bepho babunyathi atholakala ngaphi ngoba sikhuluma ngento ubaba umoya lapho uyachasisela ukuthi ama-drugs akhona ngapha. Mhlawumbe bakhona abantu labesigabeni abangabe bathola beyabathengisayo. I know ukuthi abanye abantu sometimes babesithi ukuthi asifuna ukukhuluma indaba zabanye abantu, but liyazama indlela zokuthi abona laba abathengisa esigabeni mhlawumbe either basuswe kumbe liya-report emapholiseni. Ngiyabonga. Uyazi kule into ebuhlungu ukuthi umzali uyambona ephuma ngekhaya endlini, uloku kuthiwa i-green kuthiwa i-blue eyes okulesivalo Spirit can njengo bakulokunye okubhalwe ice yiyo njenge yakhona le kumbe $1 for 2. Umzali uyabe kuthengisa kodwa abantu abakhe kabakunaki. Ubuyabukwazi sibili, but there is nothing that you can do for it. Ngoba lamapholisa ahamba khona lapho bayakwazi ukuthi kuyanatha, ngoba vele lapho kunatha khona ufica izivalo lezi eziblue zigcwele around that area. Lokungama empty containers kuyabe kugcwele around that area. Uthi ubekwazi ukuthi la kusigaba lesi kunathwa injengo. Just yesterday ukhona omnye umama esathi senze outreach yakhe samnika ikepesi. Ngimbonile egqokile izolo ngasithi amhlophe mama ugqoka ikepesi leyi uzwa njani kodwa nxa uyigqokile ikepesi leyi. Uthe yazi umsebenzi lawenzayo baba nyathi ngiyawubonga ngiyawudumisa ngoba as we speak kulomfana e-area eNketha ofileyo ebulawa kuyini ebulawa ngama-drugs. Wathi abantu abawathengisa ama-drugs ngabantu abakhona khonapha emsikeni khona la babe bethengisa amatamatisi onyeni etc, but begcine lana belama-drugs ngaphansi kwampala ukuthi obhema imbanje uyafika uyabekwazi ukuthi lo ufuna ngwembanje lo awutshela ukuthi
hambe thathe endaweni ethile lapha. Even in the town kwampana opposite lako Pick n Pay, there are guys who are selling ombanje lapha. Ufika kwampana wena nxa ufika uyakutshela ukuthi okwakho ikukhipha imali. Ayakutshela ukuthi hambe evula ibhokisi leliya kumbe hambe evula iphepha leliya ngoba yena la nxa ungamsearch emzimbeni awusozuficela. But i-substance ziyabe zikhona around there. Abantu bayaziwa. They are known in the community. But lathi njengabahlali besigaba okunye kunzima la nxa singawatshela amapolisa mfowethu kunzima ukuthi bawabambe bakuphe bababambe labo bantu. Abantu bakhona bayaziwa. Mina sibili I would have loved ukuthi nganyaphiwa amandla nguhulumende. I mean I would have tried my best. Ngoba umama lo engikhuluma ngayo izolo uthe I will assist you. There is a lady khonapha emsikeni enketha 9 siyamazi uyabulala abantu abethu. Uyabulala abantu abethu. As we speak khathesi umfana ohambile wabekwela because of drugs. And bewanathenga kwampana. Okwenza kube nzima kuyini ukuthi laba ngabantu eliphilisana labo kumbe ukuthi sokwaba lemizamo yokuthi maybe be reportwa and awula lithola enzakalayo. Ukuthi lathi sisanda ukuqalisa i-organization. Ngingagcizelela khona lapha. Ekugcizeleleni kwami lapha ngifuna ukuthi ebantwini abathengisayo lezi zidakamizwa abantu laba bayaziwa ezi-community nje ezomphakathi siyabe sikwazi ukuthi unazibani kumbe ngusasibani kumbe ngusibani othengisayo lezi zinto. Laba bantu eqinisweni mina ngizalibeka nje libe msulwa ukwaniseke ukuthi as a community sithi siyamsiza siyabazama basusa ku-community siyakukwanisa lokho but kuba nzima ekuthenini ngoba basebenzisana labantu bomthetho. Kukhona okuncane abakunika abantu bomthetho, abantu bomthetho bakhangela eceleni ekubeni abantu intsha yethu leyi iphela environmentally, physically, overdose njengoba umdala sebuye watsho because overdose kuyahlead to death. Ama effects la ama drugs yena isikhoma sakhe sinjani siyaqomba. So ongangokuthi ngabe kuthiwa siyasebenzisana kuhle lo mthetho as a organization lamanye ama organization nje jikelele abantu bomthetho bebekwazi ukuthi mangabe sithi lapha awukho right bebophe bevalile ngoba mabona bengathatha imali yana ababadiza ngayo bribe yana. There is nothing that we can do at the end of the day. But to promise to try by all means sisebenzisana nama-councillors ethu nama-neighborhood watch whatsoever abantu abadala abakhona. That is our mission by next year ukuthi sibone ukuthi into leyi especially ku-community wale inketha ilide by example wobulawayo singakaphumi phandle ukuthi nxa ngabe kuthiwa i-organization le ivela ngaphi sithi ivela enketha kungekho into ezifana nalezo. Yes, I do understand ukuthi kuzaba nzima ukuthi siqede konke ngeke siqede but we will fight against it. So mase sikhana ama-interventions ukuthi ubaba ukakhuluma ukuthi likala yenza i-campaign mhlawumbe sesikhaleke unyaka ozayo ukuthi yopha ama-activities ebelifisa ukuthi liwayenze khona sesigabeni. Ama-activities ebesifisa ukuthi siwayenze like kumnyaka ozayo mina ukuthi esikhathini esiningi ngithanda kakhulu abantwana abancane anti ngoba abantu abadala asebebadala sebendunyile sebeqinile ngithi ngifisa ukuthi sithathe sifume maybe ezithize kathesi kule cup efonywayo for Tenda Indoor Relate sasidlala sonke ibhola Tenda Indoor Relate wayidlala u-Orlando Pirates inketho 8 kule tournament ekhona. So sifuna ukuthi kube lama sports anti bebe lama activities abayenzayo ukuthi let's say ngabe chayisa esikolo kube khona ama sports ngokule ground lapha kudala thina sisakhula sasibuya kuma sports sasingacabangi into esinjalo. Kube khona maybe ongama lessons like wesikolo bafundisayo njengoba babonyathi beabantu aba-teaching befundisa abantwana just okuyisikolo just for free just for community to keep those people abantwana laba bebe busy
bengabi ngabantu labantu echayisa esikole akalanto yokwenza because engahlala endlini engelanto yokwenza the next thing ayicabangayo kuyingayithi bazakhohlisa bazathatha idwala lana abayinikwe ngabazali ukuthi beye kudla ama-tips esikole sebethenga yini sebeqalisele embanjeni sebethesta imbanje leyo yabe lokhu injani ikhulu into yakhona ekucineni sigcina sesingabona abantu sengabantu bekhokhile so kumele sibe lama-activities esisayenzayo uhulumende wethu lathi siyafisa ukuthi asisupporte asiphathise kube khona nje into ezikhona asiphathele maybe certain courses maybe ehall abantu behambe beyofunda umsebenzi wezandla ayisibo bonke abantu abayi-intelligent ufunde maybe ufunda i-plumbing carpentry or something or welding into ezikhona nje umbiyeza ama-driver's license so that you keep yourself busy because nxa ngawe ukwazi ukuthi wena at 8 I'm supposed to be ngiseklasini I don't think uzahamba uvukele ngaphi enjengwini uvukele ama-drugs there's something la uzazibamba ngithi ube busy then ukuze ube late ususenza-ke into zakho so sesigqiba-ke i-interview yethu kule issue kakhulu unemployment lokuswelakala kwama-rehab centers iluhlupho olunganani ubona laba mhlawumbe likhulumisana labo ababefuna usizo libahambisa ngaphi okay lapha enketha silayo i-rehab eyavulwa ngukhansila wethu and then sibe lenye enketha yavulwa ngu-MP uMavuma yavulwa ngumavuma and then I believe ukuthi ambalwa lawa ngoba izindla ngithi awakwani and then sokusithemba ini ingutsheni futhi esilesifisa ukuthi ngabe kuyatholakala okunye and then those people ugcina umuntu kunzima ngoba that person he or she is supposed to eat angithi kube khona into azenzayo so besifisa ukuthi maybe sivulelwe ama-rehabilitation centers amaningi angithi and then kube nama-activities amaningi esiwa-create-ele abantu so that i-mindset yabantu isuke entweni zomdlalo so angathi sizaphathise kanjani sizakubona kodwa ngokuya kwesikhathi but as for now I believe ukuthi ngakhona lokhu okuncane ama-resources wala khona ngesimo swane sesikhona isimo somnotho whatsoever but to win or manage because ngoba ku-Janet esayenzayo ukuqala imishini yethu yakuqala I believe sawina ngoba bakhona abantu abasizakeleyo njengoba ubethilo nami babona especially team Keta 7 Msarura abasizakalayo even izihambela abangibuza nje ngizabe manje siqhubeka nini nayi it's December time abantu indawo zisavalile but on January sinjani sizaqhubeka sithi siyaphambili mina already sebe-invitile for next year imGiqika primary school which is next door lesenza ngakhona esemganweni sebengincusile ukuthi next year sibe le program with them abantwana labo pheki as he said umfowethu and there is also one secondary school layo ethe next year they will invite us but esikucela if it were possible we lack ama-resources ngoba like i-last outreach program we used our own funds to make it a success if we could get ama-resources thole nje usizo financially ukwenze ukuthi lathi sibe able to move from point A to point B because the energy is there but if there are no resources kunzima siyacela sibili ukuthi if it were possible sithole i-financial assistance. Siyabonga kakhulu. You've heard for yourselves from the Arise Zimbabwe organization members were telling us about the initiative that they are embarking to try and combat drug and substance abuse in Nketha community here in Bulawayo. Hopefully you heed their plea for assistance in terms of resources to enable them to carry out their mission that is to combat the spread of substance and drug abuse here in this community in Nketha. Let's meet again in the next edition of The Side View. My name is Leslie Moyo. It's bye for now.